kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing sapriang ki kubor bagi armut ki MLA ke HSPDP kelalet ban penyaso bat ke NPP na kabentaban tau sorkar kadi kalapan nongi ki padba bakin peni kajing bitar hak bagi don kaktu kat ningut ki Rio Shem Kabu ki balau yang ding ya kawai keslam tarikam jong MLA ke Motion Road constituency ubah Methodist dekar habakran halor kani kabenta bat ubah Preston Tensong menta kasingi ke South Tarik Ulebayar arajar arpuar nakaliang ba Preston lapan rem jore ke jingle Rio Cloud jong kajat ben Rio jongi Uba Preston laong ru bakani ka kam day ka babha bat ka shupan thami ki patba da ka ba pinjular bat ka penrem ru ya ka jing ang not bat ka jing kwa jong ki MLA shimen shu uba Preston lapan pauru ba kampat judan kum kani ka jingja ha ka ba ki patba ki la deb jet hi ki nong yalam panong ki nomi kmat sha ka yung dor bar thawan ke jilla ya ki jingjia kum ban bet ha ka ba don ka jing atat ya ka yeng ya ka sem jong ki MLA hakaba kadon becing berngen becing bersih bahkan ni kadai kasin ke bangat rai kalau ampan jui koi hak ni kai cuk ke bangunan kabandami haduk ban lek bread tu petrobom balik tangyeng sen nak rai kan ni kadai tren ke ba itnat nak kalian jongi mati ni kondep ya kan ni becing le baru ngai kumadon kijat beriu Ibamut penban-ban kini lani ban sim da kabor ya ka demokrasi ya ka constitution ya ka proses ya ka ba upai ba lajir kerpak na ka benta ban pa ya ki nongelam na ka konstitusi ba per bro riu putuli na ka benta ban ya tai ban ya sai baru ban mi kmat na kalian jom ki konstitusi baro ha po kador barang te ya po Meghalaya Legislative Assembly tena kalian jom na kalian jom ke parti ni condemn ya kan kecil bat nga imat don manure manu idon kiseng kiba i desu ban ong ba ki de kiseng balang la i kum ki de kinja political wing jom ki political party hakaba ki bendon kam baklah ya kini ke Tena kalian jongi, na kalian jonga ngasong ban ong ba, pensai pai ba, ki pai ba kim de ban sungtu bakla, ki sungtu ba maki bat utu MLA bat pila dejit, bat kam de ban don kanu kuno ka force ka ban le plumar, na ka benta kajing tau yu sorka, kani ka jia na marba, ka don kajing temu, na ka benta ban ong ban le jubor le ban tan jubor na ka benta ban tau yu berkoordinat. Tena kalian jong kapati na kalian jongi ya kani ni kondem ba mbet ban le da kani kadur da kani kalenti namar ba pipun plumarkli ya upai ba jong ka jela pro ka wei ka isu ya nga kerteng melong ba dei ban yo chief minister khasi haka jela mikla jongi ya kani ru ni haban respect ya ka mandate jongi pai ba piong na Karu Hills piong na Khasi Hills piong na Chaide Hills ni haban respect ya ka ek pandi bau pan ba lai den rei ba pin kni jubor pa dia kata ka hok jom ki pan ba ki dong tebu ngatrai kalom pe ge ka bom internet la kom no nuru kini ke ge de bansanya bat nila ai ko ada ka batengnya bakal lo because we leave it to the police but what I'm saying is I've seen the way they talk the way they openly goes different parts of the Khasi Jaintia. So it proved that they are just like a political wing of some political parties.